wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbana in kana rizqi fis samai fa'anzirhu wa in kana fil ardi fayakhriju wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa ismatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma unsur ikhwananal muslimina fi Palestin wansur ikhwananal muslimina fi Rohingya wansur ikhwananal muslimina fi Yaman wansur ikhwananal muslimina fi Suriah wansur ikhwananal muslimina fi Iraq wansur ikhwananal muslimina fi jami'i biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Rabbana taqabbal du'aana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Salam ngobrol-ngobrol gitu. Tore, jadi ke depan kan Bapak. Perhatikan saja. Apa itu tuh? Nyengir, mikir. Ikuti.